Omworeko gutushemize because ntufuna aba customers bingi nakoba umuntu yija bwekiro umuntu no mutembesa abo kurigera naryo mu kushemerwa konka ndisima abantu bona abo bujangu baturetire ntunguka kezo kujango bundi tukabasa okwetungura tukutuke batwara Mbarara mudomozi ba 15 nguminya webite byakutisa mu 5 noza kubana yifunira ibaketi ya bushaka n'ikiriyaha amo bitu kugira ngo tubakoreho Rego tuguzo boji tutangira bei ya 10 15 kakaga ice cream mwelese kacheke bintu bitabuse bintu biri wagulu mujamwe na muno ice cream Omworeko gunagure bagubonira abantu bayongerire kimwe business zinistambura buri kimwe cyo nakirya muzuri kirije mu wine njano gira abantu bageta bari wine ya ekipeje n'injuguza gumwene cyueta so atantire kora tunda chips tunda nkoko chips brainy ovakedozi 3 customer ngabwajabwe so wareba na representing a museum ninga culture yiti ya nkore ebyanzi then tune part ya kwanza craft shop dintuguza ebintu binzo mu craft shop ebyemkono ninga shi ebyemkono craft Britannia Light Industries Limited is just live here at Kakyeka crowds. They've been in India for the first time in Uganda. It's just inaugurated. Never subsidizing abakunda chips, abakunda za design. Ezez. Akaka nukuba kuzikora. Wagura kana kwira kana kabusha akaka nukuko kwata wanoza kunanga. Twine nkito za Africa. Mostly nyinje. Tuzikushanisa bei konka round yazo ni mtware 5 kuma mtware 3 ni average ye nankeje nkito. We African we should adore our culture. So I brought many things as you can see. We have African earrings from culture made from different things. Bintu birungi ndesa abana bange bazanyamu era bintu birungi byona bye batugamba tubisanze Omworeko kwa nyuma mazima kokoropa kebera na mukaga bale cyo tukumanya mazima barebe kijoke kihango emyamisha bihona ngamwijire kigo Aba TV West ndisenyo Gideon aho Mbarara.